Guten Tag, meine liebe Herrinnen und Herren. Herzlich willkommen zu meinem heutigen video. Zdravo narode, ja sam do vas Krsija i dobrodošli u još jednu video lekciju iz serijala Deutsch und do vas Krsija. U prošloj video lekciji upoznali smo se sa prijedlogom na i vidjeli smo kako koristimo taj prijedlog da bi izrazili kretanje ka određenoj državi ili kontinentu. U ovoj video lekciji upoznat ćemo se sa još dva prijedloga da bi također izrazili kretanje ka nekom objektu ili nekoj osobi. Ali prije nego što krenemo sa ova dva prijedloga, da se malo posjetimo kako izgleda upotreba prijedloga nach. Ich fahre nach Russland. Kako imamo državu, ili tako putujemo ka određenoj državi, pa koristimo prijedlog nach. Ich fahre nach Sarajevo. Ovaj put imamo grad, pa također koristimo prijedlog nach. Ich fliege nach Amerika. Ovaj put imamo kontinent, pa opet koristimo prijedlog nach, a prijedlog nach možemo koristiti i kada se krećemo ka određenoj strani svijeta. Ich fahre nach Osten. Idem na istok. Mada u ovom slučaju možda bi bilo pravilnije reći idem u pravcu istoka, pa dokle stignem, jel? Ako kažete nekome fahren Sie nach Osten, idite u pravcu istoka, pa dokle uspijete doći. Dobro, šal na stranu, ali ovo je još jedan primjer koji nam jasno ukazuje da recimo ako hoćemo da pričamo ruski, moramo razmišljati na ruskom. Ako hoćemo da pričamo engleski, moramo razmišljati na engleskom. A ako hoćemo da pričamo njemački, na njemačkom moramo razmišljati. I nadam se da se nećete ljutiti ako za trenutak skrenem sa teme. Upoznajmo se sa glagolom folgen. Glagol folgen znači pratiti. Naš zadatak je da postavimo pitanje koga vi pratite. Lična zamjenica vi napisana je velikim slovom da se ukaže na formalan način izražavanja. Koga? Na pitanje koga imamo padež akuzativ. Dakle, when. Upitna rečenica počinje sa riječju koja ima ovo duplo v ili kako bi na njemačkom rekli v. Dakle, ovdje imamo v frage, a znamo da kod ovih upitnih rečenica glagol stoji na drugom mjestu, pa će biti wenn folgen Sie. Jel' tako? Znači, imamo rečenicu wenn folgen Sie. Ovo bi bilo tačno, ali malo morgen. Dakle, rečenica wenn folgen Sie je falsch. Kako? Glagol folgen zahtijeva indirektan objekat, to jest dativ. Dakle, jednostavno u njemačkom jeziku glagol folgen zahtijeva dativ. Zato nije zgorije naučiti koji glagoli potražuju akuzativ, a koji dativ. Evo vidimo, znači, da bi odredili padež ne možemo se uvijek voditi logikom pa postavljati pitanje šta, koga, kome. Dakle, u našem jeziku mi koristimo akuzativ, ali u njemačkom jednostavno glagol folgen zahtijeva dativ. Pa bi pravilno bilo wenn folgen Sie. Znači, jednostavno moramo razmišljati na njemačkom. Nije when, nego when. Mi pratimo drugi auto, bit će die folgen dem anderen Auto. Das Auto nominativ, dem Auto dativ. Ovdje imamo i pridjev koji se koristi zajedno sa određenim članom. Kako je dativ, dobio je nastavak n. Wir folgen dem anderen Auto. A pa se sad imamo glagol
verfolgen, koji također može značiti pratiti, ali i progoniti. Glagol verfolgen zahtijeva direktan objekat, to jest akuzativ. I sad imamo dvije imence, der Verbrecher, a množina die Verbrecher. Isti je oblik u jednini i množini. Označava osobu koja se bavi nezakonitim radnjama, kriminalac. I imamo die Polizei, imenica ženskog roda, die Polizeien, policajci. E sad, kako bi rekli, policija progoni kriminalca? Biće die Polizei verfolgt den Verbrecher. Nominativ der Verbrecher, akuzativ den Verbrecher. Policija progoni kriminalce, bit će die Polizei verfolgt die Verbrecher. Akuzativ množine die Verbrecher. A kako bi rekli policija prati kriminalca, bit će die Polizei folgt den Verbrecher. Dakle, ovaj put imamo dativ, nominativ der Verbrecher, dativ dem Verbrecher. Policija prati kriminalce, die Polizei folgt den Verbrecher. Dativ množine den Verbrecher. Vidite, znači, sve rečenice su slične, ali vrlo lako možemo pogriješiti, jel tako? Jednostavno, ne možemo se uvijek rukovoditi logikom pa postavljati pitanje koga, kome da bi odredili da li treba koristiti akuzativ ili dativ. Znači, jednostavno moramo znati da glagol folgen u njemačkom jeziku traži dativ, a glagol verfolgen akuzativ. Dobro. Da se mi vratimo našoj temi, dakle imamo prijedlog in. Posle ovog prijedloga može da se koristi dativ, ali i akuzativ. I ako se sjećate u prvim lekcijama, ja sam rekao da postoje prijedlozi posle koji obavezno slijedi akuzativ. Također postoje prijedlozi posle kojih obavezno slijedi dativ, ali da postoje prijedlozi posle koji može slijediti ili akuzativ ili dativ. I kako u tim situacijama određujemo da li ćemo koristiti akuzativ ili dativ? Rekao sam, ako se nešto kreće, imamo akuzativ, ali ako miruje, onda imamo dativ. Odnosno, ako možemo postaviti pitanje i pri tome koristimo upitnu riječ wohin, tada imamo akuzativ. Ali ako pitanje možemo postaviti sa upitnom riječju wo, tada imamo dativ. Jednostavno, akuzativ kretanje, dativ mirovanje. Der Iran, imenica muškog roda. Ich fahre in den Iran. Putujem za Iran. Nominativ der Iran, akuzativ den Iran. Dakle, imamo kretanje. Die Schweiz, ich fahre in die Schweiz. Nominativ i akuzativ ženskog roda se ne razlikuju. Die Niederlanden, znači ovo je država gdje imamo primjer množine, pa ich fahre in die Niederlande, znači isto je i u nominativu i akuzativu množine. Aber ich komme aus den Niederlanden, dativ za množinu, den Niederlanden. Nemojte to zaboraviti. Ovaj prijedlog možemo koristiti da izrazimo kretanje ka nekom objektu, zgradi ili svakoj prostoriji koja ima 4 zida, jel? Ali sa namjerom da u isti objekat uđemo. Dakle, ne samo da putujemo od objekta, nego hoćemo i da uđemo u isti. Imamo imenicu das Kino, imenica srednjeg roda. Ich gehe in das Kino. Dakle, idem u kino, ne samo da ću doći do kina, nego ću i ući unutra, tako?
a prijedlog in i član da se mogu spojiti i tako nastaje ins. Pa je pravilno reći ich gehe ins Kino. Dok bi rečenica ich fahre ins Kino bila falsch, odnosno pogrešna. Zašto? Zašto je pogrešno reći ich fahre ins Kino? Pa razmislite malo o ovome. Die Küche, kuhinja, ich gehe in die Küche, znači idem u kuhinju. Opet imamo akusativ. Ovaj prijedlog koristimo i sa ulicama. Sad ćemo vidjeti o čemu je riječ. Die Straße, ulica, imenica ženskog roda. Ich fahre in die Motzstraße. Kako bi sad mogli protumačiti ovu rečenicu? Dakle, vozim se Moc ulicom, jel? Aber ich wohne in der Motzstraße. Obratimo pažnju na ove dvije rečenice. Prva rečenica mogla bi biti odgovor na pitanje koji počinje sa wohin. A druga rečenica mogla bi biti odgovor na pitanje koje počinje sa wo. Dakle, u prvoj rečenici ich fahre in die Motzstraße. Dakle, vozim se, krećem se Moc ulicom. Pa sad to imamo akcent. A druga rečenica kaže ich wohne in der Motzstraße. Stanujem u Moc ulici, jel? Kako već reveli. Znači, tu sam, ne krećem se, mirujem. Znači, u prvoj rečenici imamo kretanje, u drugoj imamo mirovanje. Znači, jednostavno druga rečenica može da bude odgovor na pitanje wo wohnen Sie ili wo wohnst du. U svakom slučaju u drugoj rečenici imamo mirovanje, pa koristimo dativ, a u prvoj kretanje, pa koristimo akusativ. Dobro. Sad da malo vidimo prijedlog cu. Također možemo koristiti da izrazimo kretanje ka nekom objektu, ali bez namjere da u isti uđemo. Znači, idemo do nekog objekta, ali u isti ne ulazimo. Također kretanje ka nekom mjestu, nekom događaju, proslavi ili da posjetimo neku osobu, odnosno osobe. Kad je ovaj prijedlog u pitanju, znači moramo koristiti dativ. Nema šta da razmišljamo i da se pitamo. Čim vidimo da je prijedlog cu, odmah znamo da treba koristiti dativ. Imamo rečenicu am Wochenende gehen wir zu dem Park. Znači ovdje je u pitanju mjesto gdje idemo, pa koristimo prijedlog cu. Prijedlog cu i član dem možemo spojiti, pa tako nastane zum. Tako da je ispravno reći am Wochenende gehen wir zum Park. Der Park, nominativ, imenica muškog roda, dem Park, dativ. Ovdje imamo kretanje ka osobi, odnosno osobama, pa rečenica wir gehen zum meiner Tante, znači idemo da posjetimo moju tetku. Die Tante imenica ženskog roda, pa koristimo prisvojnu zamjenicu za dativ ženskog roda, jel tako? Zum meiner Tante. Ako hoćemo posjetiti neku osobu i pri tome navodimo samo ime osobe, znači tad možemo jednostavno koristiti prijedlog zu bez ikakvog člana. Ich gehe zu Sebastian. Idem do Sebastijana, jel? Ili, ako smo bolesni, onda možemo reći ich muss zum Arzt. Der Arzt, ljekar, jel tako? Možemo reći ich muss zum Arzt, što je sasvim dovoljno, a možemo i reći ich muss zum Arzt gehen. Kad idemo na neku zabavu ili proslavu, također možemo koristiti prijedlog zu. Wir gehen zu einer Party. Die Party imenica ženskog roda. Ovdje imamo neodređeni član za dativ ženskog roda. Zu einer. Dobro. Imamo imenicu das Büro, što znači kancelarija. Vidimo da je imenica
srednjeg roda. Da protumačimo ovu rečenicu. Ich gehe ins Büro. Znači, idem do kancelarije, ali ću i ući u kancelariju. Ich fahre zum Büro. Ako gehen znači da idem pješke, onda fahren znači da idem nekim prevoznim sredstvom. Pošto u drugoj rečenici mi putujemo prevoznim sredstvom do kancelarije, da li mi možemo ući u kancelariju sa prevoznim sredstvom? Pa teško, bez kakve štete, jel tako? Dakle, pošto se pretpostavlja da u drugoj rečenici idemo prevoznim sredstvom, znači mi možemo samo doći do kancelarije, ali ne možemo ući u kancelariju recimo autom. Pa zato u drugoj rečenici koristimo prijedlog zu. Zato bi rečenica ich fahre ins kino bila pogrešna. Jer ako već idem do kina nekim prevoznim sredstvom, teško da mogu ući u kino bez neke štete i bez kasnijih posljedica po mene. Znači, ako kažemo fahren, onda koristimo prijedlog zu. A ako već idemo pješke, onda možemo koristiti prijedlog in. Ako idemo do nekog objekta. Sve u namjeri da li ćemo ući u isti ili samo idemo do njega. Sad imamo nekoliko primjera gdje mi treba da odgonetnemo koji od ova tri prijedloga možemo koristiti. Znači, dobro obratite pažnju. Kakav je objekat do kojeg putujemo? Da li možemo odgovoriti na pitanje koje počinje sa wohin ili wo? Es ist Viertel 10. U pitanju je tako vrijeme, odnosno sati, nema tu šta se razmišlja. Es ist Viertel nach 10. 10:15. Montag fahre ich Institut. Institut je imenica srednjeg roda. Pošto imamo glagol fahren, onda možemo doći do instituta, tako, ali ne možemo sa prevoznim sredstvom ući u institut, pa ćemo reći ich fahre zum Institut. Ali sad imamo glagol gehen, što znači da možemo ući u restoran, pa ćemo reći ich gehe ins Restaurant. Da li bi mogli reći ich gehe zum Restaurant? Pa ako imamo namjeru samo da dođemo do restorana, zašto da ne? Am Wochenende war ich Hause. Dakle, za vikend bio sam kući. Zu Hause bleiben. Jel tako? Pa će biti am Wochenende war ich zu Hause. Ne zaboravite, zu Hause bleiben, aber nach Hause gehen. Ich gehe nach Hause, idem kući, aber ich bin zu Hause. Ja sam kod kući. Am Wochenende fliegen wir, pa imamo Amerika, Amerika je kontinent, dakle za vikend vozit ćemo se avionom nach. Ne ima šta da razmišljamo tako u pitanje kontinent, pa koristimo prijedlog nach. Dakle, za vikend idemo avionom za Ameriku. Am Wochenende fahren wir. Ovdje imamo državu sa članom, pa koristimo in. Dakle, ovaj put ne možemo nach, iako je država, ali nije one artikal država. Zato moramo koristiti prijedlog in. Heute muss ich Peter. Danas moramo otići do, ili idem do Petera, kako je već bilo. Znači, pošto je u pitanju osoba, idemo kao osobi, koristit ćemo prijedlog zu bez ikakvog člana. Heute muss ich zu Peter. Danas moram ići do Petera. Tako. Eto, narode, bilo bi ovo sve što se tiče ove video lekcije. Do neke video lekcije. Puno pozdrava und auf Wiederhören.